Hello, my good people, mumeze mute, reka nizere ko mumeze neza, muri kudukurikira muri house, abo hakurya y'amazi, abo hakuno y'amazi, let me hope yuko mwese mumeze neza. Yo, ni wa Mungu wanyu Isa the Great, tukaba tugiye kugezaho ikiganiro POV podcast, muzajya mukurikirana kuri ya channel yanyu mukunda ya POV Entertainment. So, ni ikiganiro cyiza muzakunda, kandi sinamwe gusa muzagikunda, nabo muzagisharingaho bose bazagikunda. Umuntu wese uzi ko wifuriza kuba yagira ibintu amenya by'akamaro, byamugirira akamaro, wamusharinga link ya video za POV podcast akirebera nawe bikamugirira akamaro. Ya uzahamenyera theories wagiye wumva zikakunanira gutahura cyangwa se gusobanukirwa, conspiracies wagiye wumva zikakugora gutahura cyangwa se zikakunanira, byose uzabisobanukirwa hano kuri POV podcast on POV Entertainment. Ya sawa, nkazajya nkorana n'umuhungu wacu Arsene umu intellectuel cyane, kwanza ni umuntu mukuru, reka nawe yatubwire ibirenze habibibwira. Good morning, good afternoon, good evening. This is POV Entertainment. Muzohora mudukurikirana ku kiganiro bita POV podcast, kizohora gica kuri channel ya YouTube yitwa POV Entertainment. Ndi kumwe n'umugabo bita Isa the Great, muzohora mubona n'umugabo w'igitangaza, afise impano, umu intellectuel kandi nanjye nkaba ndi umu intellectuel, ngira ngo murabizi muri quartier muhora mumbona, dukunze gukorana ibiganiro byinshi nubwo tutabya-uploadinga. So ibintu ukuntu bimeze muzohora mudukurikirana hano tuvuga ibintu de la vie courante, ibintu bisanzwe biba mu buzima busanzwe. So you are in the right place. Nimba ushaka kumenya ibintu biriko biraja mbere, amakuru wamenye ukagira gushidikanya, hano hantu tuzora tuyagusobanurira. So guys, hope ibintu tuzokora muzobikunda. Ikintu tubifuriza ni ukugira ubuzima bwiza. Ciao ciao. Yo big bro, Arsene Divin. Yo brother. Meze bite bro? Meze fresh. Yeah man, wabonye story go trending today these days nyine ya Ronaldo na YouTube channel yiwe ya creating back in days. That shit is crazy, man. Yeah, for sure bro. 11 hours brother. Yeah bro, nanjye bro yanyumije bya Unbreakable record. Unbreakable record. Avuye mu mupira ageze no muri real life isanzwe y'ubuzima busanzwe, abaye record break. Ronaldo n'umunyabwenge yavuze ati mu minsi ishobora guheba football, ariko yakinze amafaranga, yakoze amateka yo yacuzinze kariyeri nziza. YouTube ni fresh kweli, itunze abantu benshi. Benshi sana, araba yagize abamiliyoneri. I think na billionaire ubaho on YouTube. You have a billionaire. Yeah. Okay, I don't think ko yagira on that level, ariko nyine itunze abantu benshi. Hari abafata amamiliyoni menshi sana. Yeah. Gusa nagira mvuge kuri iki kintu abantu bibaza yuko ashobora gukuraho record ya Mr Beast. Sinibaza ko bibaho. Cristiano Ronaldo ntafise ibi bintu muri we byo kuvuga ngo gafise ikintu abantu bo mu watching like for 5 years katagikina football. Sinibaza ko icyo kintu abantu bakimubonamo, kuko Cristiano n'umuntu nibaza yuko ari umuntu abantu bakunda like for his appearance, like no kuri I think career yiwe. I think he's not a very influential uvuye muri football. In football he's influential, gusa outside of football he's not. Ako nta wamenya, ashobora no kuba afise aba manager bazobambwiye ati kora aka kantu, afise content agiye kutuzanira ncyashya maybe. urabona yuko muri ntuzenya video ariko arakora, ariko arashiramo famille yiwe. Of course arashiramo famille yiwe, usanga hari family, abana, ibintu babigize iby'umuryango. cyane ko abantu bakunda umugore umugore we akora ifoto sana, acha gukora no fashion designer no mu model. Ikintu ngomba kuvuga kweri, ikintu ngomba kuvugwa, uriya mugore wiwe bamwita Georgina Dieu. Ari mu bagore mbona yuko vraiment cyendetse kubesha. Uriya mugore bambwiye ngo aramutubwiye ati bigore umugana uri kucakura neza mvuze. Avuga yuko uriya mugore no mushira mu batatu ba mbere, je mu nabo bagore ba mbere beza. Uriya mugore kwiraboneka neza, boneka neza kweri. Urumva nawe uri umusitari nka Ronaldo ntabwo wakihangika. Uriya World Cup yiwe nivyo nkunze kubwira abantu. Urumva yaguza nuko tumwe tumishe mu bantu batu World Cup ari ifite ari mu rugo arayirana Messi yiraranye iminota ingahe, ariko uri arayama arayamana kabisa. None World Cup yiwe inagume mubyarira utundi twatsi mu barondo ku ruhande, bari abana agenda mutamo stuff like that. Agiye nubwo ku barondo bazagira na kuro record ya Messi. Tunasuze cyane aho kugira uburuzuranwa n'akantu. Tunitama akantu. Ahubwo company yabo ikora utuntu two kunywa ishaka kwamamaza,
uyu ni umwanya mwiza wo kwamamaza yakoze video muzoza murabona igihe kireke kandi je cyo ni isa ndakubwire ikiganiro kizoshika kuri je ndavyiyumvamo nanjye I'm feeling it POV POV on top abantu bacu help us we make this POV on top for sure mark my words lead my lips kandi mwabikora nzogaruka ndababwira ati nigeze kubivuga for sure you people mwabidukorera kandi nabo bidukoreye gusa nabo babyikoreye cause bazajya bungukiramo a lot of stuffs in this ubumenyi ubumenyi ni nkuru ziri gutrendinga ari ikintu jewe ndaza abantu nk'aka kanya bashobora kwibaza abahungu twari tuzi nk'aba intellectuel ni abantu tumenyereye baba intellectuel gute bari bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda abo bantu urumva bo babwira iki nk'aka kanya abo bantu kabisa ikintu cya mbere nababwira nuko ubundi ikintu cya mbere you have to be ugomba kuba wowe kandi ukamenya like inkomoko yawe gusa none unakuyeho icyo ngicyo I think you had a story warebye nani video maze trending ya Kamala Harris ari muri campaign ari yamamaza mu Kamala Harris ko batamuzi n'umuntu ari kwiyamamariza n'umugore kuba president wa Amerika hanganye na Donald Trump mu black nabyo nzi kuko simbona uruhu rwose gusa bavuga ko descending yiwe ari avandi black even n'izina Kamala Harris bakamara turabafite baruzuye bakamara muri aho kwereka urumva yakora video umuntu yari muri crowd yari aravuga ngo ni wowe je ntangazwe n'ukuntu bose bace bamwishyura bazije sobanura yuko abanyarwanda turarabwa isi yose urumva ibintu byacu tuba turiko turakora nabo barabiraba kandi baba bashaka kumenya icyo bisobanuye urumva dushobora no gufata aya mavideo muzoza murabona turashiraho za ntuzenya subtitles urumva tukashobora kuzishira nko mu cyongereza ntawamenya nabo bakatwumva kure cyane for sure urumva rero ururimi rwacu n'ururimi tuba tugomba guteza imbere Korea urumva for sure ugasanga umuntu wese na smartphone whatever shit ziri mu rurimi rwawo muri Korea kandi bifuza kubona ibintu byose biri mu rurimi muri zino ndimi zacu nanjye video yarankomye sana ira buru ya Kagame ya ni wowe tuvuga ibintu kabisa biri real twibwe ikintu go and search for it and you get to know it better kandi hari ikindi mugomba kumenya buri abarundi nabo hari ahantu nabo bungukira kuko ururimi rw'ikirundi je ndumurundi urumva ni murundi nanjye urumva Burundi anonse for sure iyi podcast ntambi bifise it borderless whether Burundian Kenya abantu bungukira kuko ururimi rw'ikinyarwanda n'ururimi rw'ikirundi bisa nkaho ari ibintu bigenda gusa so uretse yuko hari ikintu nkunda kubwira abantu ariko ntituracyumvikanaho uyu munsi reka ndagikubwira twumve nawe ukuntu Kinyarwanda kwanza ni accent yindi y'ikirundi cyinshi kintu abagomba kumenya n'indi accent y'ikirundi ndaje ndigusobanura manze fate katwumve kumunga bisobanura ukuntu ikinyarwanda ari accent y'ururimi rw'ikirundi mubwire umuntu avuye mu Burundi ajya mu Rwanda ashitse mu Rwanda ntiyiga ikinyarwanda ahindura accent niko urabyumva avuga kiriya kirundi akongeraho se agahindura na accent a little bit urumva kuko ikirundi kigenda cihuta nk'ukuntu mba ndiko ndavuga umenga ndi gukora rap ariko n'ikirundi uretse ko ncanga mu kinyarwanda kuko bandusha imbaraga rukuntu usanga accent ndomina ukuntu mu ndomina urumva ugasanga accent ye nagumye ndayicanga urumva ariko ukuntu ibintu biba bimeze gutya umurundi yagiye mu Rwanda ahindura accent gusa umunyarwanda aje mu Burundi agomba kwiga ikirundi ururimi in general gusa there's a story y'umujama actually umujama he was my friend umujama nyine yaje mu Burundi avuye I don't remember the country yavuyemo gusa yari umurundi ariko yakuriye hanze y'u Burundi sana nyine abantu ba diaspora baba baragiye bakabyerera y'abana umwana rero avuye hanze I think it's in USA or Canada stuff like that umwana rero yavuye in Canada or America I don't remember very well kuko nyine urazi those two countries they are very confusing ukuntu yamunavuye in Canada n'umunavuye USA it's
quite hard to ahubwo twese differentiate them. tubakira nk'aho umenga bavuye ahantu hamwe Yeah. Uri uwo mwana yaraje urumva yari yarakuriye aho hanze nyine, then nageze mu Burundi cause yarafite native kuva mu Burundi, arahagera n'umwana ariga amashuri amwe n'amwe mu Burundi arakura like, but umwumvishije arimo aravuga njye byari byangoye gutahura yuko ari umurundi cause the guy could speak Kinyarwanda kandi avuga ati like Kinyarwanda. I've never lived in Rwanda, njye navuye hanze nshyikira hano mu Burundi. Gusa the way he could speak, Kinyarwanda clearly, which means like yeah, Kinyarwanda it's accent maybe ururimi ni Kirundi, but I'm not really sure 100%. Abantu muri comment section mutubwire what do you think about this, what do you know about this. n'ikintu ngomba kubwira abantu baba bakunda kuvuga mpora ndabibona ku ma Instagram, ku ma réseaux sociaux, ariko baravuga ngo ukuntu ngo abarundi ngiyo ngagiye mu Rwanda, kwanza ngo nta nubwo ngo banza no gushika mu Rwanda, ngagishika ku mupaka akimara guteresha stamp, akimara wumva kwa kundi winjira ku murongo kuvuga ngo winjiye mu Rwanda ugaca ugaruka gavana y'Ikinyarwanda. Ariko sibyo, nta muntu yo kwiga ururimi mu misegonda. Uhindura accent turu. Uhindura accent just gusa. Kuko nabanye n'abanyarwanda kenshi mu Burundi, ugasanga umunyarwanda yaranahavyariye gusa atarigera avuga Ikirundi, avuga Ikinyarwanda. Sinovuga yuko ari ukuvuga ngo nukwanka ururimi rw'Ikirundi, ahubwo ni kwa kundi umuntu ikirima avuga ati abo bantu deja turumvikana, nta mpamvu yo guhindura ururimi rwanje. But ukiri kuvuga kuri iyo topic like tuwenda tubifashishije zino ndimi z'amahanga ziri big more than zino zacu, Icyongereza cyaba American English and British. British. Like ni ari ururimi accent ni because back in days hariho video nari ndi kureba ya Central C na Show Speed yabarimo baravuga, according to me uko nabibonye, maybe nuko abandi bantu babibonye wenda bayibonye they can tell us their opinion, gusa njye kuntu nabonye that video urumva barimo baravuga na it was on call, I think gusa video call, so really bored the way it was. Urumva Central C, he's a British, I think everybody knows that one. And Show Speed no America, they were like doing a call, ariko nyine bro, it was very funny. Did you know like these British people, did you know they can speak American accent 100% clearly nk'abanyamerika? But bro, American kugira ngo ajye kuvuga British it is very hard. Nze no kuja mu Bwongereza gusa accent yaramani si accent n'ururimi hari aricara kiga ururimi, ibintu byo kwanga huda bisiga US. For sure, there is a sweater. Ngo French fries n'ibintu bira byose bisiga hari. For sure. Ko hariya London mu Bwongereza ibintu byose bafise Icyongereza cyabo barakivuga kandi kiri clear. Nese muri make turayabaza Game of Thrones Game of Thrones muri movies ziri mu Cyongereza kiri handi. For sure. None muri ibyo ndimi zibiri accent ni iyihe ururimi abantu baca babyumva ururimi ni British, then accent kaba American. Cyakuza kweri tukiri aho ngaho kuri izo ndimi zacu no mu bihugu byacu. There's another story y'umujama, I don't think you heard of this one, y'umujama. Actually ndakunda ama story n'abantu muri comment muzoze muratubu interesting story tugata muri comment tukatwandikira, you entertain people. For sure. Impano zanyu zigomba kugaragara, you know, like there's a way you posting inkuru muri comment umuntu akayikunda. Ako ziri kuko nta nkuru hano tuzana itari real. Tuzana inkuru zabayeho twakozeho amapereza tukamenya ati inkuru ni inkuru yabayeho, hano nta kintu na kimwe tuvuga kitari. Hari abantu outside there bakeneye aba script writers, storytellers, stuff like that. So ushobora kujya muri comment ugashyiramo story which is interesting, ugasanga uboneyemo opportunity. Hari umuntu ugize kumbwira one day ngo opportunity can come anywhere, you never know where from. So you people, you have to try each and everything. Nari nyiri kubwira story yabaye hano hirya mu Burundi. Bro, there's one guy, he's called Eric. Eric, bro. Yazize gahunda amabanga y'urugo, sinahita ko ari amabanga y'urugo, stuff like that. Yaguye ku rugamba. Benshi bavuga ko yaguye ku rugamba koze wenda twahita amabanga y'urugo koze ntiyari yubakanye n'uriya mukobwa. Gusa nyine right now I'm still asking myself, how comes umwana w'imyaka 17 bro ngo muri quartier yose amakuru nyine niko avuga ku binyamakuru kandi byizewe. Hari ikintu ngomba kuvuga n'abantu bakurikirana POV Entertainment bacumve hano. Satani reka ndayivuge bino bintu kuko urazi yuko monde turimo, this life is spiritual,
hari ibintu biba muri ino si abana atari ibintu by'abantu b'inyama n'amaraso bisaba yuko baba barinjiwemo kandi by'imyuka stuff like that. by'imyuka people are possessed bro abantu barinjiwemo kandi ntabyo bazi urumva satani ikakorera mu bakobwa cyane icyo ni ikintu jewe ariko nanone yari akandi kantu yize kumva ngo satani ngo nimba ari ngo umukobwa yarakaye stuff like that yuko nyine satani nawe buriya mukobwa ashobora kuba ari ibintu yakigisha satani stuff like that. rigenda guhestora abakobwa sibavuze nabi nyine ariko we love you muri bashiki bacu muri ba mama bacu but this is reality barinjiwemo kandi n'abantu batabyo bazi n'abantu batabyo bazi je kandi sindabarenganya iyi monde turimo biragoye kuyibamo. So the thing is like this, nshaka kumbwira yuko umukobwa w'imyaka 17 kugira ngo ufate ngabantu bose karitsiye yose bro umuntu ari ngore yisavinga agende still bose kabazero jiwemo utari possessed ukuntu gutumbwira yuko ushobora kuva umuntu w'imyaka 10 ufise ni body count zingana gute zo kuresista icyaro cyose bro ukina za filme ibintu bimeze gute bari abantu babari umuntu n'amajini numva hari n'indi story yo n'umukobwa yaje ubwanje aranganiriza urazi ko nkunda kuganira n'abantu nkunda kuganira n'abantu bariko barambwira bagira inama and stuff like that akunda kuganira n'abantu I love you bro bawone mwibaze byinshi to love you fellow boy it's normal it's really normal urumva umukobwa yaraje arambwira ati yakoranye n'aba manager b'amabara abakire ababosi bafise amabara bafise amaklabu hano mu muji urumva sindi buvuge ngo ibara na yiniye nuko urumva umukobwa arajara iyo bara ntitwayivuga kuko nago oya sivyo bintu tuba twajemo oya tuba tunagiye iramutse nagize uku ariko ibintu ngiye kuvuga ni ibintu byotuma like sinzi abantu ko bifata gusa yoja down kuko umukobwa ibintu yarambwiye ati biri so creepy ni ibintu biteye ubwo kuko umukobwa ni umuntu aheruka gukurwamo genda bivuze gutya nuko je nizera muri no monde spirituel urumva nuko nizera yuko ibintu bibaho yarabimbwiye kandi ndavyemera umukobwa yarambwiye aheruka kwakira gakiza ako yari umukobwa yahoze ari mu byaha kandi yari yarinjiwemo yavuze ati je nakoreshejwe na shetani gihe kirekire so umukobwa yari afise group y'abakobwa bari abakobwa bane so abo bakobwa barashaka kubwirwa na nyene club akababwira ati uno munsi ni kwa gatanu haraza kuba hahiye twatumiye naka na naka haraze kuba ari kunwera aba boss urumva abakobwa baraza so you know like nkuko bisanzwe uko hari ukuntu club bubaka ugasanga ifise VIP ugasanga iri hari haje ba big guys ba big boys ba big spenders hari ukuntu rero umu boss ashobora kuza akavuga ati jenzanye like fise 5 million cyangwa 10 million ariko ngomba guspending akaba afise ntuzenya yabiharuye kuva ati jemva hano ari uko spendinze 1 million umva still boss abashaka kukuramo ayo mahera yose urumva so ikintu akora bavugana nabo bakobwa bavuganye n'abakobwa akababwira ati jewe ikintu muza kunkorera nuko muza kugenda hariya bari aba boss bahari mukabakuramo amahera yose bazanye so ibintu bakora byaba bimeze uko abakobwa baraza bagafata table so iyo table nta kintu kimwe baba bishuye byose byaba biriko barana urumva ikintu caca kiba baricara bakanwa mu gihe ababosi ariko barabaraba sasa urazi mu maklub usanga hari amatara y'amakurere menshi sinzi mwakaze kubibona kaba bafise n'impuzu ziba ziyaga sana uyikubisa amatara gutyo umukobwa uko asa kose yaba asa nabo ubona yuko umenga yatuma ari icyuki kubera ameze neza ari umukobwa mwiza rero inzoga ukuntu imaze kuzinwa buriya impamvu je nta mwinzoga abantu bahora bibaza gute yashise natamwe inzoga kandi ari umuntu kubera ngo ndayanka no ahubwo impamvu nta mwinzoga nuko inzoga buriya inyo inzoga you open up for spirits which means yuko wenda inzoga yabinzira y'imyuka yindi ko yakwinjiramo iyo urinjigwamo so sure iyo bari kubaranga inzoga maybe baba basinze ariko nyene baravuga ati nk'umuntu yenda yaje muri club baravuga ati of course ngomba gutahana icuki ikintu bakora bahamagara abakobwa bakaza kuri table bagasangira rero ikintu cika abagabo benshi bakoresha urumva sindimo mugiye ngo je ndimo ukaba warazimenye gute cyangwa ni experience research stuff like that tugiye ko nkunda kuvuganira n'abantu bakambwira so ikintu bakora ni iki
abagabo arafata agatumaho umuntu ntibuzanye bucket imwe bagasangira n'abo bakobwa yibaza yuko of course abagabo turiyemera tuvuga ngo nta mukobwa yoborerwa twe tutaraborerwa kuborerwa no gusinda ku bantu batumva ikirundi so ikintu akora arazana inzoga mugasangira yibaza yuko umukobwa ari wari businde mbere yiwe akorera abakobwa ikintu utazi baba barinjiwe indi myuka ibakoresha ntibashobora kuborerwa nicyo kiciyo cyabaye kuri Eric uriya mukobwa ntushobora kumuhaza yarinjiwemo ntugiye ngo ni umuntu aba ari normal gutyo ko none kubera ngo yaryamanye no ibyo ni ibintu bitaba ku muntu w'imyaka of course 17 bro 17 so weird for sure so wowe urarindira ko umukobwa aboregwa ntaboregwa kubera nawe si we ni ibindi myuka wowe ukomeza wihatiriza inzoka ukavuga ati this is not real umukobwa agomba kuboregwa kera na kera waborewe wataye ubwenge ikintu bakora baragusopa bakakwiba kandi uba watumijeho izindi nzoga nyinshi kandi urazi bafata ama bottomana zimvye ntibashobora gufata ubu bwa Bond 7 bwa GBC no bafata ama urumva zahinisi urumva zazu icupa ryazo nawe urazi amahera rigezeho expensive I think something like 3 million 5 million 6 million icupa rimwe amahera bayatwaye wari wateze ngo gukuramo miliyoni 2 bakuyemo 10 so nico kintu ndiko ndavuga abakobwa bisubira ko nawe mushiki wacu watwaye mugenzi wacu sho kuba nawe yari muri abakobwa yari possessed kandi vraiment akwiye gukorerwa deliverance abantu baba Kristo bivuze deliverance barumva icyo mba ndiko ndavuga exorcism stuff like that nk'ivyo nyene tu for sure uriya mushiki wacu kweri bagira icyo bamukorera kubera naho wenda mugenzi wacu Eric yagiye ariko na mushiki wacu turacyamukeneye bagira icyo bamukorera tukiri aho bro there is another interesting story of John have you ever heard of this one John's story the story of John is very interesting John in the Bible bro Yohana w'intumwa John the disciple Yohana w'intumwa bro did you know that yuko John kano kanya kiri hano ku isi for sure bro je mu bisanzwe nta point nigera nta kintu umuntu avuga nigera asuzura ariko birava biraterwa n'ugiye ki defending stuff like that yo muri ya John iri 100% kandi like iri biblical stuff like that igende kuri Bible hano Bible zirahari for sure zirahari John POV tuba twazanye buri kigo cyose ushaka Bible ihari dictionary irahari ijambo ryose the story of John goes like this twese turabizi yuko John yari intumwa yari mu bigishwa ba Yesu so muri buriya bigishwa ba Yesu rero turabizi twese Yesu igihe yazukaga yasangiye nabo breakfast I think yari breakfast mu gitondo yasangiye akimara kuzuka yasangiye nabo mu gitondo so bari gusangira rero like hari ukuntu nyine urazi ko Yesu yakunda kuvugira mu migani so Yesu rero yabajije Peter aramubaza Peter do you love me urankunda mubaza inshuro zitatu iyo ni muri verse yindi ya mbere aramubaza urankunda inshuro zitatu Peter arabyemera none rero aguma confused like why is Jesus doing this none mu yindi verse igaruka Jesus abwira Peter yuko Peter zabambwa acuramye kubera imyizerere yiwe Peter rero aba shocked curious curious like damn why me and stuff like that so rero Peter cause Peter yari inshuti na John sana abonye opportunity yo kuba yabaza Yesu ibya mugenzi we nyine like John uko bizagenda aramubaza it's let me check the verse it's in John 21 I think 21 bro it's so weird bro 21 I think it's here Yeah, 21 John. Yeah, wayisomera 21 kugeza kuri 22. Iri mu Kinyarwanda ndagerageza. Umuintellectuel urumva sinoyoberwa. Yeah, for sure. We turakwemera sana. John igice cya 21 ku murongo wa 21 haravuga ngo Petero abonye uwo
abaza Yesu ati mwami uyu se azamera ate Oh, yari yeah, ari curious ashaka kumenya kumenya uko bizagenda kuri John. nawe ingene bizomugendera Reba munsi rero ko kabiri Yesu haravuga ngo yamusubije. Yesu aramusubiza ati niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki nkurikira. Yeah, do you get that? Yesu reka dusome hamwe Yeah. kurikirana. Yesu aramusubiza ati niba ashaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki, which means upfa nimba iki. Yesu ashaka yuko agumaho John mpaka igihe azagarukira. Do you get that? Kandi twese turabizi yuko Yesu ntiyavugaga ikintu direct, yavugaga ikintu mu migani. Iyi mirongo ibiri ndashaka kuyinsobanurira. Yeah, so ukuntu bimeze rero no mirongo si niyi gusa, hari n'indi turaza kureba tubisesengura neza. Yeah, story irakomeza. Twese turabizi yuko intumwa za Yesu zari 12, muri izo ntumwa 12, 11 impfu zagiye zipfa zose zirazwi. Yeah, zirazwi no mu bitabo by'Isoma. John na hantu na hamwe hari inkuru ivuga ko yapfuye. Na gitabo na kimwe sigera usoma kivuga yuko John hari ahantu yapfuye. No one. Inkuru mu research nakoze, hari igitabo nasomye cyo cyanditswe I think n'Abaromani, iyo nago cyane, ariko nyine urumva iyo ngibi doesn't make sense, kubera yuko twese twibaza yuko nyine umuntu akuze apfa, ariko John nta nkuru nimwe yandika ngo John yarapfuye, yapfiriye hano. None you can't find it. Kandi twese turabizi ku bantu bagiye bakurikira basoma ama Bibiliya, basoma n'ibitabo, turazi yuko like they tried to kill him multiple times. And they failed. Yeah, hariho igihe batrayinze kumushyira mu ngunguru y'amavuta ntiyapfa. The guy didn't die. Sisoma Bibiliya cyane kandi ibyo niko ku bantu basoma Bible barabizi. The guy didn't die, yavuye ari muzima. Imagine ingunguru yuzuyemo amavuta bakayishyiramo umuntu, and the person that didn't die. Bro, that's a miracle. Yone yagiye disappearing gute? Yeah, inkuru irakomeza, the story continues. Yeah, they didn't try only that time. No, they tried another one. Batrayinze no kumuha poison, kumuha uburozi naho ngapfa. The guy didn't die. Icyo gihe abantu benshi noneho baninjiye mu base bakurikiza imyizerere yiwe, cause babonye ibitangaza bavuga like all in all John ni intumwa Yesu, ako n'umwigisha wa Yesu, like wenda ukuri yakoze umuntu bamushyira mu ngunguru y'amavuta napfuye, bamuha uburozi napfuye. Tuvuga ati Imana y'uyu muntu ni Imana yanyayo, cause bo basengaga ibintu by'amasanamu, ibintu by'ibishushanyo and stuff like that. So and the story didn't end from there. You know what happened? Kuri icyo cyaro nyine baravuze ati like kuko I think bari ku bwami bw'Abaromani that time, Abaromani batangiye kumwita ko ari umurozi, ko se yaba afite indi myuka akoresha, byari bitangaza. But the guy ntabwo ari, yeah for sure, the guy ntabwo yari gukoresha uburozi cyangwa anything else, zari imbaraga z'Imana. You get that? So none ukuntu byaje kugenda, Imana yari yaravuze. Yeah, baje kumwirukana kuri icyo cyaro kubera ibitangaza arimo arakora, baramwirukana. John went and disappeared and nobody ever saw him anymore. No, the story doesn't end from there. Hari indi verse is supporting yuko John akiriho right now. Yeah, let's check in Luke, I think 9:27. Let's check it out. So bakunzi ba POV, nimba mufise ikintu mumuziho uwo John turiko turavuga, uza ahantu yo bari, ushobora no kuba uzi umurimo ariko arakora aka kanya. Yeah, batubwira twandike. Yeah, for sure. Kabisa isa the great muhungu wanyu avuze jewe kenshi ndacizera. Yeah, for sure. I think Luke 19. Bro, it's so creepy, this stuff. Luka kangahe? 9:27, I think 9:27. Let's use this one. Luke 9:27. Check it out. Bro, yeah, ku bantu bakurikirana sana ibintu bya gospel, yeah, they know about this. Gusa na numwe witayeho yuko John yaba akiri muzima up to that. Yeah, but the reality is he's still alive, bro. Luka aracari muzima. Luka kangahe? 9:27, yeah. Okay. Luka 9:27. Luke 9:27. Okay, Luka 9:27 ndahageze. Yeah.
aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Ndasubiramo. You get that point? You get it? Luka igice 9 ku murongo wa 27 haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Urumva yuko yarimo aravuga mu ntumwa 11 zari 12 zari zira harimo batazigera bumva ubusharire bw'urupfu mpaka igihe ubwami bw'Imana buzoza. Yarimo arabwira zira ntumwa ziwe 12, which means ko harimo umwe utari. You get that? And nobody ever wigize wandika ku nkuru ivuga John died of this or that. You get? Bro, the guy is still alive. Ahubwo ikintu tugomba gukora research ni iki, kumenya hari jewe kabisa ndi curious yo kumenya ni imyaka 224 ishize. I think ko batangiye kubara hari dufite BC and AC stuff like that, before Christ and after Christ. Okay. So guys, nipfuje iki kiganiro ca mbere cyo kuri POV Entertainment tugisubikira hano, hama tuzosubira ubutaha episode igira kabiri tuvuga ku nkuru ziteye ubwoba, ku nkuru kandi zabayeho. Nababwiye hano ko tuvuga ibintu byabayeho, real stories. So guys, nashaka kuramutsa abantu baba diaspora aho bari hose, wana big up, ndabaramukije cyane. Kabisa nawe ndazi yuko utobura abantu baba diaspora ugomba nibage n'abantu muri Afrika namwe turabakunda cyane. Turabakunda kandi cyane ngo mugenzi wacu bitubwiye. Reka episode ya mbere kuri POV Entertainment, ikiganiro cyanyu mwita POV Podcast, ikiganiro cyanyu kandi cyacu. Reka tuyisoreza ngaha episode 1. Tunabasaba kudukunda, kulikinga, gukomentinga, gusharinga this link. Uramutse hari umuntu wifuriza ubumenyi, wifuriza ibintu byiza, kuba yamenya ibintu bishasha, yamusharinga this link. Tunasuhuza abantu bose badukurikira n'abazadukurikira, abazasubscribinga n'abazalikinga and stuff like that. Tunashimira aba diasporas baradukunda kandi baradukurikira. Ndibaza ko twasuhuza mu diaspora umwe cyangwa nje nsuhuza umwe. Jihage nabaramukije. Wasoje yanjye naramutse umwe bamwita PP aho uri hose, ndakuramukije sana. Uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umuvandimwe sana. Uwo PP nanje ndamuramukije. Mwita P. I'm gonna show you his photo, man. He's a very good guy. He's my brother actually. So guys, kabisa mwakoze kuba mwabanye natwe. So kiganiro twigarukije hano. Ciao. Nizere yuko mugira ijoro ryiza n'igitondo cyiza, umunsi mwiza aho muri hose. Turabakunda cyane. We love you and you guys, you gotta love us though. So you gotta love us.